in tak thu su ngai ho zo si le bon chau ni tak pha igam sung buina igen masangun us buina chomcha algen lang phot hitiu tu le tu in khuvel pumpi mi zo sin kitile kiti hil puntin january tarik som ni hi angak laun azik chu january tarik som ni hi Donald Trump president thak hungting ding a hi tak zikin ang ting pha le bangul na sep do ding ti hi mi zo si in angak lau a hi Donald Trump in tu le tu a US president tu jinglai Biden hi nasatakin oimona ane hi ti hi hetin aumin Biden alagian kitna chun fire hydrant hoya ki koin a hin la ji ho chun tuya la tambek lo jikin idoi bangin alakimang theipui tin don huna la pi hi fire hydrant hi mi tampin mak isak mai theyo hin a hin la zio te chu igen masangun California lam alagian masai tiu California gam sung hi tu chung gam kat hi ani veina to banga hin 2020 alena satakin alakangin hin la tu chungula na satalu lom wang ai sampui tui Biden nalagian pen fire hydrant ho lakat tui alam pui alatina pen chu ahile leinui lampi gei lak ho mun banghem zat hem khata alokoi wa hin ahin la ji ho mun ho chu tui ala lo zikin adoi bangu ji pai long ho ki pat a chu alamak kaido wak theilo zikun nasataka gam sung in ka ahilo le kopi sung a meina sataka hungkang ho hi hungma son kha hi tin medi ho ki chun report abol hi tin mu theinam hi US buina chanchu ihungyan theu hin tin detail report akim zo alanga kiditinu abang le tu hin igam sung buina alagian khom kiditiu kukin pi sai kulgam sunga kukin pi pui tuding kitel dona neyu ji kitel dona ting te chu hiule president pu thangkam lupeng nungka hausa pu vice president admin pu paukam kipgen pangjang general secretary pu thangsei to thang mulkon information secretary pu ngamkhau khungsai holbung finance secretary pu den khau misau tingkang phai amaute hi msang ni le som ni le nga pat kukin pi cycle pui tuding te cho hi office of the VP people council chongjo block thuki hel sakna ahung tungding det 17/1/2025 jil top ni le VPC VWS jilai YVATC tuil leibula joint meeting poimo taknei khomding ti a hi jikin block le unit VPC tejo si kha pangkim chit dingin iki het sakwa hi amun tuil leibul ani 17/1/2025 jil top ni ahun dak som lekhat 30 am jingan amuna del chit dinga hi tuni jingka lamdak som lekhat am in kangwai frontline ading in nek le chak pik dona zomi council ten neyu gospel centenary building niulam ka simsin polpi som sagi le git tinna foundation mangu simsin polpi headquarter aizolin le kumsom thum lenga tinna aizola mangu simsin polpi general headquarter bungmul lamka headquarter 1 aizola le joint headquarter 2 Shillong le Delhi NCR ji hunchu num takle bit takina lamangui Manipur Congress Party in Manipur BJP le government in ngona bol zia ngona bol chuile dangka lak gup hil kukizo group militant te apiu tin ngona bol kitui agigian dan BJP le government kukizo su militant te to kichamna le kinop tuna anne uchu withdraw board himale apaisa muding dan u PGL hi danin agianui akigian dan wang chu ji paisa hi center government apat hilo na line akigian hi ji paisa hi Manipur government a hizodan Congress party te chun ngona abolui sungpi le kangui lampi milong hon akhak tanu chu tuni khuin lak do ahitai tuni sompania pat ni thum chan makhang lampi blockade chu honghin tin ni thum sunga isuspend diu ho chu gen khom ngai ding hi hun khu lampi kisiam na lai hi jikin ji lampi kuman honai loading in her sakna ang kinai kit masi
tin LPC control room in thupun le abol kit ngal hi tun taga ding a news iung ngai thak thiu yi chan chui tan tin endute labonun umnum le mang pha